mayam pumnong pu khurumjari aina Yaiskun Assembly constituency asidagi miyamna thajaba thambiraga haukiba Vidhan Sabha mikhalda Yaiskun Assembly constituency asigi mihut oina miyamna thagat pihiba Sri Thokchom Saitabrata Singha Honorable Speaker mahak hauzik leiba Manipur gi tangdu leitadra film asta resign to wo yaroi haiduna mangon da vote pi khiba mayam gi mahut sinjaraga aina Manipur gi miyam da wafum khardang thamjari hauzik leiba film si tasengna yamna luraba yamna film chadraba akhoi maruina Maitei sing Maitei Pangal Sinau sing Naga sing punsilaga ano wo Manipur ma apunba Manipur ma kannana bagi amna maru oiba tangai phadraba matam aduni asigum lama matam asida Manipur da lairiba akhoi hujik Manipur manungda ani thokodong laire tonganba kangrup amana makhoigi tonganba lamdam ma semna bagi separate administration ana demand taw laire separate administration da demand to yaudaba mioi kangrup jati mayam si punsilaga amat oina apunba Manipur ma kannana matam asida akhoi puna mag represent tawriba political party dagi karakpo oigera independent oina karakpo oigera miusing ado hojik lairiba famous resign to honba yade karimo makhona resign to khurbi akhoi gi voice ase bharat amodi prithvi mayam na taroi haibi wafum nene mayam thang chari basi aina BJP gi MLA khak resign to yaro haibina sadi aina hoji haijaribsi Manipur da hojik kariba MLA maruina apunba Manipur amagi dream to wiriba apunba Manipur ma semnaba lepiriba mayam kangrup sing jati sing makhoigi MLA hariba constituency asi represent tawriba BJP NPP JDU independent NPP NPF hariba MLA sing se makhoi kanamata resign tawigunu karimba makhoi resign tawgiba taragadi akhoigi voice se akhoi bharat amadi prithvi mayamna tabanga mo individual na panglawda lawbu taraga tokani makhoi resign tawgi hargadi resign tawgi matam ma lakhigani resign tawgi matam natri haibine mayamda thamjaribsi aina karigimta honorable speaker na resign tawba matang chadabage mahak tawba yadabage haibi maram amakak thamjage hojik yamna mai hawai saraba mai chaklaba issue asigi manungda maru oiriba kuki gi honorable MLA sing makhogi mathakta disqualification gi processing chathawai duna tongan ba quarter dagi CM amam tharaga lairiba singse masigi disqualified tawgidarwa asi akhoi individual akhoi tawbu yaroi house ki honorable speaker na mahakna niyong gi matungina ain gi matungina sathari herga bichar tawro matungda makhoi resign to hungadorne hairiba disqualification gi case ase nongmode ta lotion be abnate ain gi oiba rules myamum leiri hairiba singodo mafum matam tuna satharga hoji loirapgi thakta leiraba mikup asida Thokchom Saitabratabu resign tawgiba taragadi tahungiba taragadi akhoi de amna mangjaba ma ain yoiba ahoba laps ma legene haibse ai Manipur myam da thamjage loina kanangba individual MLA ma Congress oisnu NPP oisnu NCP oisnu NPF oisnu JDU oisnu kanangba magi constituency ma represent tawjari MLA do mahana resign to thokiba taragadi akhoi Manipur apun bagena kana laujari se Bharat ki prime minister de khangde opposition leader dani khangde tongan bi individual sing dani khate United Nations dani khangde third world country ma dani khangde haijaga do punma se akhoi gi mihut adu gi kuthang da hair kan da mai pa ka doribni praja na pen da bu de akhoi tuloi po de akhoi ju Manipur gi praja ni hojik Manipur gi awang ba khamtheng le matam da people's khudimuk da power ba nuai da bu akhoi da ju phawde samana sentiment adu sentiment emotion da hummaga akhoi gi tin nongthak da sikala mai da तारे है अदुई फिल्म ताहनबगी खोंजंगी संगसिनगुमसी अखोई तोंगान तोंगान लुप पायाम अमा थोपि रे होजि थोइबो लुसिंगसु मणिपुर नुसिबदगी हेन खुमांग ताउसिनबे इशू से लोइसनबो थोपि रखने अदुसु वेलकम तौजै तौबदबु अखोइना अतोप जाति सिंगुदा अमतोइबो मखोगी प्लेटफॉर्म अमदा इशू जे पुसिलगा तौबा अदुगुमना अखोइगिसु हौजिक लैरिबा तोंगान तोंगान लैबिरिबो मयामसि पुनसनबि अखोइसु सपोर्ट तौजगे कनांगबा मयाम नौजि ngasi हाना लैनरिबो मयामसिगी अनौबमा सिगी प्लेटफॉर्म सिंग मखादा एजिटेशन सिंग इशू सिंग जे चंगसिन मिन सारगा जो खोइ लोइनम मदुदा सरुक यानबा थरंग तौजरी मतम मतम गी तोंगान तोंगा लुप लनाय मचा मचा मयाम नि खलपसु मखोइना हारक लेबा के दम तोइबो इशू सिंग दे खोइ सरुक याजरी याजखिगनि
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯩꯇꯕꯇꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंग खुथांग हाइजरगा भारत की पार्लियामेंट नि खंगदे पार्लियामेंट की वांग दनि खंगदे प्राइम मिनिस्टर दनि खंगदे ओपोजिशन लीडर नि खंगदे पृथ्वी लेबाक मयाम दनि खंगदे हाइना नबगी अमत ngaiba मीडियम सिटी अखोगी रिप्रेजेंटेटिव सिंग सिग खुथांगदा अदु अखोई तोंगान तोंगा संस्थान मयाम लेरिबो सिंग सि पुनसलगा हारिबो पुल्लबो संस्थान अदुदा सीएसओ अदुदा अखोई मयाम हाइजरगा अमत ओइना इहेवजे थेंगमिनसि मनमदुना सिरी साहित्यबता यास्कुन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अखोई मयाम अमन थागत सकना मयाम दु मौचिनजरगा माग रिजाइन तौबिगनु माग रिजाइन तौबदा अखोई यास्कुन की प्रजा अमोइना यानिंगदे लोइनना मणिपुर की प्रजा अमोइना अखोई नागागी मैतै पांगनगी मैतैगी अखोई थागलैबा रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल एमएलए सिंगदो अमत रिजाइन तौबिगनु मखोइना रिजाइन तौबदा अखोई मयामगी मांगजेबो फुमसी थमजबु लैनना मणिपुर की मियामदा अखोई जगागी एमएलए मिनिस्टर रिजाइन तौगा हाइबा अदुंगा थाकी नत्तबा मखलगी पुनसिननबा अदुगा अनौबा एजिटेशन अमा तौननबगी ओइबा वाखल पुथोमिनसि अदुगा मांगदा संगसिलगा अखोई यामना चाखुतबा जातिनि हेना चाखुतनबा अखोई शक्ति पुरमगी सिनरगा अनौबा मणिपुर अमा सेमनबा अखोई पुनसिनमिनसे वफुम थमजरगा पुमनोंबु खुरुमजरी।